O te whatalo whawhore mai maunga lo tātu nut nei whau o tātou wheloa i le nei aso. E lo mai au se whapopongo nei o mena te tupu i Samoa. E mumu atu i tātou tala. Ua momoli mai se tu alalo le te tai o le atunu o le fionga le li pāle mia. Le sunga lau le mali atole o te pola te Bound Forces Min. A ngā i le vasenga o tu stela ma leo whasalalau. Ina ia reportia tala sao. E tusa male tu langa iao na longo maa lie le whaafonga anga le atunu. Wa se whapoponga le nei o le nei tala. Paua le mele sa o na nau e pela. Kala lengo whako ngafi mo whakua kia ke oko. Ia wha ai ar kako wale. O le li poki sao ma le li poki le lei. That's where I stand. Ele ka fia ko kusikusi. We do not interfere with what you report and write. All I'm asking for is the truth. Because sometimes you twist, I was to say, but information leko ke manga oi, I'll give it. Whichever way, I'll present it. Ayotomanatua. I am no longer speak as a leader of FAST. I'm speaking as a leader of Samoan government. And I have to protect the government. That is my priority. That's my obligation. You make sure sa umal ka ko mafkang. Ya lang ay ngi de kaya o ko I believe you're all good. Some but not all. O ka kalanga e ka ka ba ko fo ela ka. Because or ka ngakai le uskai. O kere ko ka lia I ka ko fenga ngai fai. Pe au vai ku lava e fai fe siri e ese le winga e fai e fe siri. You know, o ka ko ka ke kalangoa. Fesiri mai me mangui ai la kung kaya. Awal kuri lo isi fesiri ke lo e reise ka ko me ri mo ya ki de nga pisa le kung. Ask me questions that you know there will be something for you or Samoa and the nation tomorrow. Ini se tātou tala mai le tasi le miliona sa ia le tūlanga le poloketi i le paia inga na sei mawai antu nei. O lewa si tia i le 2 miliona e pe ona fola e si vaenga o le anava tau o le vaenga o fou. Le whainga malole o pale mai nei le teita ia le sao le atunu le whatua tue le atua Samoa o tasi. Na whamanino hatili e le tūlanga e pe ona sao noa iai le fionga le teita i o le atunu le sunga lau le mai le tole o te pola te Bound Forces Min. Le antoanga o le 2 miliona le mawhaiona tui nantu mo le atina ina le ngata o totono I tu malo e whapea a inga teitasi o afio anga whapea e kalesia pesa wililinga le nei ona nei tala. O le ploketi miliona o mantau tino le atunu e 2 miliona le la tatou sifi iai. O le piriota le la tapena il tatou paketi alo ia na le valu masina. O le ala ua lafo le mtanga luenga o tupe e fai me la tou le meta la fea ngai I tonu le valu masina. Tausanga atoa 2 miliona o man pasia mal mena fai. A taimine le valu masina le utu mai. O la ua lafo I le so e ola to tapena mai. Po fel me pito sirin tar fea ngai. A o le fufuanga lava I o tato pa keti le la fa solo. Ia e 2 miliona. O tato first main budget e 2 miliona. Al paketi le tau tapena le taimine nei o na paketi tono le valu masina le e ile upu fo le paketi whaawau le na ile tasi tesi ma le vana. Le totoi. Al paketi la vai le atoanga al paketi atoa ia o le nā le wa uman forfora le tulu. Na pa I voi le saunanga le te tai o le atunu ule fionga le li pāle mia I le tūlanga o te unga tu pe whapatoa o special account leo mwhaiona tū whatasia iniso se le ni le mwhaiona whamatu atu le poloketi le miliona I le paia inga na se mawai atu nei. Atua o tau e ia atu lango menu special account e tu I tupe o le mwhaina whaau maina se whainga malo po se taimi wa umar taimi whair poloketi ai le uman whaau ngā tupe o nā verora I lalo mea o special accounts. Ai fua lava la il tūlanga e developer, ima wha tūlanga le paketi fau. E ora taimi le developer paketi fau. E le to e uma mea nai mai umatupe tu vatasi, ai fau paketi fau. E le mwhainta te whape mai, e rangane re uma mea ko kasi mal valu re. E design lor paketi fau, yeah.
Wa uma me tu I say uma, the time is running out, money is still there. We're bringing back to the pool of funds. If I tatu paketi ho. Ua tau tino le tai fono le la kapisa mo le fionga tu le pasa ile le malia le ngoi. Na yai ni sio vaenga na fa le tonu na lape ai le tama fainga le awa le tunu le manu sa mo suma lima le pe ona tau va ai ni sio tamsanga mo le sa ilinga le sona ava noa ile ipole la langi o se fa poponga le nei o le nei tala. O le ata mo sai si mamsa. E ma ko fo el ke o kamati le la e fo mai fa fica i ma kua a fua ia fiki. Le ata alo la to au le draw. Au fiki wa ina ko la wa inko sa ka ko malo koma. O le mento pu la faro wa. Ma mai uma kama ko kilo kama ko ave la to au. No matter what I do, you can't come on. As a Benako, the other one, much or Kaimi, or the other watch out, Kumpaku. You know, I have a fella palace out. You are already one black of Pakua. It's a minute when you're here, Kapuka. But I have my if I come here, we'll find more. Kako fakaka yelo pesa o kalo mare la so ko kasi la ba ba mo ba la ko yesi ba ba abo ba mo le fa ya fa ya le sao le kako man o ma la wi lo le le coach mo boa fe la e ma sa mo e lo ko va le por la kaka mo malauno o kwai ma ele é uma feira ele não sabe é qualifying more quando chama que ficou lá lo nga a feira me balibine ora o vai lá ele vai lá como foi é a voz ele é para Ini sio chacho chala ile mai ai o ni sio chamilsanga sa chau vai ni sio alo tamafa na wale tunu ita longa o msi ye tunu mamao pite yane au no ma di fam yanga tau tupe tali atu wailo la tau tinga ma nga pantia sa fai ma ave fu ale tunu o le wa sa no manino le tai yo le malo le fionga la ule le mali tole o tea pola tai va forces min e tonu se fulu miliona le wa fa nganga le fai nga malo e fe so soni petina tuai ni fam yanga tau tupe mo alo mo tama fa na wale tunu le lo tau sinio e fai ma ave fu mo le tunu o Samoa so le dinga ne yo na itala $2 million was estimated by FAST for sports, including Lanmele Sauno Ziuli. Weightlifting, wa esele le mako kilo le saule usawika ko kamafanga. They have choose the upgrading of sports. Wa saude mena temine pate re ku mama inga. Se I kaungu mai ko kongu malama umale mafu anga inga consider firearming ska sports. And that's why the sports was considered to be a separate portfolio mokako. Because all the sport okako nga, that is our other category. Sa mo netso makako. Alo ik fa mangyanga, olo fa kari aku felo inga ma le malo Australia sangiele so angikele ai le kiki pol milionga. Se lau milionga. Sangieka ko mafiki ma konga. So I'm waiting probably this week. Yeah, ale lava ko ke vai. Ole haka paluku ka ko management ole o ka longa. So e ka kaunga fai de le menana. Ai ko ke loa ke re ko fai aku nga ku I o kingo kamaka. Ai umanga lu ko mi ki su ele me olai. E malo mai male euro e sa ku le se me ve. A woman if I think of a while malo. I saw my pingy euro, this is how much you get.
Sa mo lau ping siliva, this is how much you get. Ai lava le on sa ke lo me umanga e faith consideration. Male chancho tala muli o lau fofonga fia na whawhewha ia le matanga wenga so i fua maloloina. Le fionga le minister fo o le matanga wenga le fionga va ao salo lo fipo. Whapea le minister lango le tō whai le matua ale vena ale le o tō fia e avea ma minister. Po ma minister lango le te whatautia le matanga wenga o so i fua maloloina. O langono le fia na moli mawina i fantasinga antoi ma le loto ngata stasi e ala le lima fantasi antoi ma le sao noanga le fionga va ao ia maua le ngā lulu e fantasi a wale se manuia o le atunu e maise o le tali atu lea i mana onga mo mia e pe o nau tō vaa ma si ima ima iai le manu le atunu i le au nanga matanga wenga so i fua maloloina. E pe ona sila fia sa moli mawina fo ile a wai ai pea lea o le ofisa sili o le sa se e le tofinga le ofisa sili o mtanga wenga so i fua maloloina le fionga ai ono Dr. Alec Karoma le fo ina fa mawai atu le mtanga wenga e pe ona moli mawina i lea fantasinga a tono se a matanga fo le e pe ona sa no iai le sa avea mo ofisa sili le mtanga wenga ma se moe fo e whaale le iai nisi o vaenga sa wha le tonu a toi mare ngā ruenga le lima fantasi ngā lulu e puno wai ma le whatinonga ia wha maoni le au nanga e ala i le tautua ina o le mamalu o le atuno o. O tōlunga tātou pokalame o tatonga i peona tātou whenua iai manu ia tele le nei aso so i fua mai manuia.